Jikelele kwijonga kanintsi bazayo bantwana belanga ubomi ngamajingi qhiwu kuba kaloku siwa sivuka sigawula sirhuqa silwa nayo impumelelo angumfihlakalo namawena ngakupha amandla wokunqoba inhlelo zentshaba abo bakombela imigodi kutshone bona ewe kaloku wena uyonketama emoyeni qiqa uqonde uzethembe bukeli ngoku singena kwiyuri yokugqibela yenkqubo ngaphambi kokuba ke siphale de siyokufika entanjeni masiqale siqabelise oku kusesithebeni okuquka inqaku elithi ikumkani yesizwe samazulu umisuzulu kaze lithini memelele ukuba imibutho ezopolitiko mayinyamezelane kwaye kubekho umoya woxolo njengoko kusiza unyulo ngenyanga kaCanzibe kulo unyaka kuninzi ke mbukeli esikuphathele kona nakule iyure qiniseka mbukeli into okubana awugqusha lazi usibukele kanti ke njimlo unokanyezi inkanyezi enomsantsa phakathi kwezinye noba nganibona mbukeli ngathi ndi gorgeous apha ku television ngoba emampondweni emkhambeni utshethu nazan chinca sabe ndiphume kule TV andiyami ndedwa ke ndihamba naye uMamtshali Sekubingelele mbukeli sikwamkele ke holeni lethu lokugcina ngcila ekhaya Jikelele simankulu ukuthi usahlanganyele kanye nathi mangabe usanda kungena ucishe waphuthelwa kodwa ke hayi sazolibamba ihora lonke usazozwa ukuthi sikuphatheleni ngaphambi kokuthi ke singene kuleli ihora mbukeli besikuphathele umculo omnandi ophuma lapha kuyamke ekade ke esinandisela khona lapha ekhaya Jikelele siyabonga kakhulu mbukeli usahlanganyele kanye nathi igama lami mina nguNoxolo uMamtshali wakwamwali ihlabanga lelimhlophe qwa intokazi yale ondini ngaseshamthetho sesifundazwe esidala ake sibheka phambili ke ehoreni lethu lokugcina Six people have been arrested that will appear in court on Thursday. It's one outstanding. Umphathiswa wamapolisa ubhekicele unqanile ukuba abarhanelwa abathandathu babanjiwe malunga nokubulawa kuka Ekhaya noTips ukanti baza kuvela enkundleni ngolwesine. Kunabasolo abayisithupha asebekhalelwe amasongo kaSigonyela ngesigameko sokubulawa komculi uKenan Forbes owayaziwa ngelika Ekhaya emkhakheni wezomculo. Lo mculi wadutshulwa washona ehamba nomngane wakhe uTibelo Mutswane eThekwini ngonyaka wedlule. Amaphoyisa athi ke kulaba kukhona nabanye ababili ababoshwe eSwatini ngomgqibelo. Imibiko ithu Ekhaya walandelwa esuka esikhumulweni seIndiza iKing Shaka eThekwini ngesikhathi efika uya ehotela nje abasola bamhleli eyithendeni. Omunye wosigaxa amabhande emaphoyiseni uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi uthi lo muntu owayelandela uEkhaya uyena waqasha abantu wahlanganisa yonke imininingwane ngalomculi nabantu ke abazokwenza umsebenzi waphinde futhi wakhipha nemihlomulo yalabo abazobulala lo mculi labasolwa kulindeleke ukuthi bavele enkantolo kusasa. Ingonyama yesizwe samazulu umisuzulu kaze lithini sizawuva ngaye uMamtshali into okubana kuqhubeka ntoni kwelacala Mamtshali maniphosa intambo kuwe. Ingonyama yesizwe samazulu umisuzulu kaze lithini usenxusa ukuthi amaqembu ezombusazwe abekezelelane futhi kuvunguza umoya woxolo njengoba kubhekwe okhethweni ngoNhlaba nonyaka umphame phuce ikhubalo lenyanga ukusho lokhu ngesikhathi evula ngokusemthethweni ke isishamthetho sesifundazwe eMgungundlovu kwaZulu Natal. Amaqembu ezombusazwe ameleleke esishamthetho abethameleke lo mcimbi wokuvula kwaso. Sekuneminyaka ke lokuvulwa kwesishamthetho kwenziwa izinsuku ezimbili. Ngosuku lokuqala isilo yiso esethula ke inkulumo yokuvula ke isishamthetho bese kuthi ngosuku lesibili undunankulu wesifundazwe ethule inkulumo ayibhekise esifundazweni. Isilo ke namhlanje sikhumbuze osopolitiki ukuthi baneqhaza limqoka eqinisekiseni ukuthi kunozinzo lapha esifundazweni ngaphambi kokhetho asengaphezulu kwama-20 amakhansela asebulewe lapha esifundazweni kusukela ngoSeptember 2022. I therefore appeal for peace, tolerance between all political parties, that all will be campaigning in this year and elections. I wish you all the best of luck. The killing of Amakhosi needs to come to a stop immediately. We are a province of peace and understanding.
All this bloodshed must stop immediately. Yize amanye amaqembu ezombusazwe eyamukele inkulumo yesilo, kepha amanye aphikisayo azwakalise ukukhathazeka ngokuthi lo msebenzi wenziwe izinsuku ezimbili. I-DA, EFF kanye ne-Action SA bathi ke inkulumo yesilo kumele yenziwe ngosuku olulodwa kanye naleyo kaNdunankulu wesifundazwe. I certainly think the King's address could be in the morning and the Premier could address us in the afternoon. I-IFP ke yona ithi ayihambisani nalesiphakamiso. It was the IFP who decided that it must be so, because I don't think there is any reason for anyone to speak. That is our Zulu protocol. Once the king has spoken, you can't allow another person to speak. uNdunankulu wesifundazwe uNomusa Dube Ncube kulindeleke ukuthi ethuleke inkulumo ayibhekise esifundazweni ngolwesithathu. Lenkulumo kulindeleke ukuthi igxile kakhulu ekutheni ke uhulumeni ikuphi azokwenza ukuxazulula ke inkinga zomnotho ezibhekene nesifundazwe. NgikuSimphiwe Makhanya kwezindaba ze-SABC ngisemgungundlovu. Umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa udlulise amazwi ovelwano kwintsapho zamalunga lombutho asweleke kwingozi yebhasi ngelixa bebuya kumsitho okuphehlelela umqulu wezithembiso KwaZulu-Natal ngempelaveki. uRamaphosa nobekhatshwe ngamalunga esiqeba lombutho kazwelonke nakwiphondo betyelele intsapho zalamaxhoba eMayflower eMpumalanga. Ibhasi ikaxeleke engozini kwindlela uR33 ngaseDumbe ePaul's Petersburg kumantla eKwaZulu-Natal nalapho ke kusweleke abantu abasibhozo kwaze konzakala abaliqela. Abanike abantu basekwimeko engaginyisi mathe esibhedlele. Iholo yoluntu yaseMayflower ibizele ngabantu abanhliziyo zikronikileyo emva kwesithwakumbe esehle ngempelaveki. Usapho lukaThemba Mavuso lulahlekelwe ngamalungu osapho amabini nebengawo ebegxotha ikateziko kolusapho kwaye bashiye intsana ngasemva. Lamalunga ke bewangama breadwinners lapha ekhaya, bewangama member wa ANC anabantwana futhi ke bahlala nogogo lapha ekhaya. uDelisile Nkosi ungomnye wabasindileyo kwaye akakhumbuli ukuba kwenzeke ntoni emva kwengozi. Mina bengilele but ngiyakhumbula ibhasi mayiqala ukugudluzeka from lapha esinterweni until lapha ke phansi bese ngiphaphamile ke la. Umongameli Ramaphosa uthembise ezintsapho ukuba iANC kunye norhulumente wephondo baza kubaxhasa. We assured them that we will, as the ANC, assist as much as we possibly can to hold the memorial as well as to have the funeral on Saturday. So we are saddened by all this. Lityeli lesibini eli lombutho usehlelwa sisehlo esikumila nje. Kule nyanga iphelileyo kusweleke amalunga amahlanu kwingozi yebhasi kwiphondo laseLimpopo besendleleni eya eMbombela kumsitho wokubhiyozela January 8 statement. Kusenjalo ulindeleke ukuba kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo yamaxhoba ngolwesine. Uma umuntu ekhuluma ngebhizinisi leyicathulo okufika kuqala nje emqondweni ukuthunga izicathulo ezisuke zidabukile noma ukufaka kwazo izithende nokunye. Kodwa ke umuntu wethuka ome uma ezukuthi kunomuntu onenkampani eziqala phansi izicathulo. Omunye ke wabadidiyeli bohlelo Ekhaya Jikelele uPatience Dlamini oteketisa ngelikaMadlamini uke wavakashela ke owesifazana osemusha onebhizinisi lokukhiqiza izicathulo eThwathwa eGuruleni. iCosen inkampani ekhiqiza izicathulo eyasungulwa ngonyaka u2017. uNelisiwe Khosa ongowesifazana osemusha ongumnikazi wale nkampani kanti yena uthi leli khono ulithatha njengefa alinikwa ngabazali bakhe. I am from a very rich cultural heritage because umama Mindebele and my dad is Mozambican. Lentokazi ineziqu zokuba i-cabin attendant kanti ithi kwakumele sukume icoshe ngoba ukulinda ukuthi ize iqashwe nguhulumeni kwakungasoze kwayisiza ngalutho. Kulelana and I went to Crystal Park High School. I matriculated in 2014 and I went on to do my cabin crew license in 2015. I looked for jobs but I couldn't find anything. I would go to interviews mara like nothing ever happened when it came to me with Intolum Sebens. Then ngahlala isikhathi esiningi la endlini
I got depressed at some point and I was not okay. Wabe esezihlanganisa nenkampani MSV elekelela osomabhizinisi abasafufusa ngamakhono nangokwezimali. MSV is an incubation program in Benoni. They take you in and they teach you, they give you a business learnership for 12 months. They work with NYDA. They take you through a business program. Nangapa, they want to get you skilled in the tech industry. Uthi umqondo wokuqala ibhizinisi wamfikela ezama ukulekelela udadewabo ukuze athole icathulo ezazohambelana nengubo azoyiqoka ukuya emshadweni. Usisi wami unompumelele bekaya emshadweni wesiNdebele with her husband. Bebayogcoka isiNdebele, a very beautiful Ndebele print. So bekafuna isicathulo esizomesha nerogo like, esizo-complement rogo like. Mara saye Joburg, no one was doing that. Saye shop, we couldn't find anything like that. So sicabangela thina ukuthi no man, we can do this. Sathathi lapho, ngathathi lapho. Nesicathulo lesi sehil bekasithengile bese ngabona ukuthi kukuphi la nga redesigner khona ngihlanganise kube kuhle, and it came together very nicely. Wahamba wasigcoka till today. Yeah, that is how Khosini was born. Waqhubeka njalo ke ezilolonga esebenzisa izinto ezitholakala ekhaya lakhe. I remember umama wangithengela icathulo eziyi-10. She invested Gimme ngicathulo 10, and like I remember my dad is Mozambican, so kunamakaplani that we always have. That kaplani is our African print material that we use in our shoes. So ngathatha lona ikaplani nale icathulo 10 ngazi-redesigner. Yes, the process was funny more than anything, but I don't know what I'm doing. Ngisebenza nge-skill engiceda ukustopa nami yabo. Then nga-redesigner le icathulo zami eziyi-10. I think only 5 or 3 came out really good. Wazitholela abathengi bokuqala ngqa einkundleni zokuxhumana lapho ayikhangisa khona umkhiqizo wakhe. Laqala kanjalo ke ibhizinisi lakhe. Ngazishuta and I posted them online. Everyone loved the idea. Like, I was getting reactions from the public. I was even getting orders in numbers at that time. Njengamanje useyakwazi ukukhiqiza isicathulo esiqala phansi. But now I do create them from start. Uthi akayeki ukufunda nokuyindlela acija ngayo ikhono lakhe. I looked online, where can I get this shoemaking skill? There's a school called Itlengiani in Pretoria. I apply. Unfortunately, I couldn't afford the fees. Luckily, in 2021, I applied Bogune incubation program offered by TechnoServe. The seed capital received from TechnoServe, and I renovated my garage. I went to Homegrown Shandis in Johannesburg, and I attended their shoemaking bootcamp. They helped me a lot. They even offered for me with after paying the money that I paid for the short course. They offered with if until I feel ready and strong enough I can go on and do this on my own. And I took full advantage of the opportunity abanginikeze yona. Ngahlala nabo phansi ngafunda ukwenza isicathulo, basic shoemaking at that time. Ngafunda ukwenza isicathulo, at least now I have an idea with what's happening. But last year, it was my last year with TechnoServe. So they were still giving us mentorship, ongoing business training, and they were still giving us financial support. With the money that I received from them, ngaqala ke ngathenga equipment. Ngisho sengiyazi ukuthi kumele ngithenge ini. Angisathengi izinto ezincane abonalidi no. Ngathenga umshini, ngathenga equipment yami, and then I started practicing till now. Akagcini nje ngokwenza icathulo azidayise, uphinde edlulisela ikhono kanye nolwazi kwabanye abantu abasebasha nokuyindlela yokusungula amathuba omsebenzi. I've learned a lot. Ngifunda kuningi, honestly. How to make a shoe from scratch. It's something that I wasn't interested in. As long as I look good, I don't care. But now in Doguti, I have also grown the passion of starting my own business as a young black woman. And I've learned so much, whether business, whether skill. My role at Khosini is providing logistics for the profile and making deliveries
for our customers as well. I feel like there should be more, and the private businesses should create platforms that allow more young people to get funds. Lombiko uhlanganisele umadlamini wendaba ze SABC ngisethwathwa ekuruleni. Mbukeli njengamanje sosiqunga sayitelo kodwa mangabe sibuya soba ke nenkulumo no Chris Papas sizwe ke ukuthi bona mbukeli njengamaqembu abusa aphikisayo iDA balindelene inkulumweni ke kaNduna nkulu kwaZulu Natal noMsadube Ncube siyambona nangeyilungisa umnumzana uPapas okusho khona ukuthi cha useme ngomumo usaxoxisane kanye nathi asike eqo edolo siyabuya emva komzuzwana. Siphinda sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele sibuke kakhulu ukuthi ke usahlanganyela kanye nathi njengoba ke sike sabika ukuthi undunankulu wesifundazwe iKwaZulu Natal uNomsadube Ncube uzokube ethula inkulumo azobe ibhekise ebantwini besifundazwe ingabe amaqembu aphikisayo alindeleni wona kule nkulumo ukuzwa kabanzi ke silande umholi welinye lamaqembu amakhulu lapha esifundazweni okuyi Democratic Alliance uChris Papas. Papas sikubingelele sikuwamukele lapha ekhaya Jikelele sibuka kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje ekseni. Siyabonga bakhona ngimukele nababukeli ekhaya. Sibonge. Mhlonishwa uPapazi siyazi ukuthi cha nemagange kakhulu ke manje nilindele ukwethulwa kwenkulumo kaNdunankulu yini nje enibhekile? So I think into enkulu esibhekile izinto ezikhuluma ngomnotho namathuba omsebenzi. Iziningi inkinga esibhekelene nazo lana esifundazweni saKwaZulu Natal kodwa uma sikhuluma ukuletha isithunzi empilweni zabantu sikhuluma ngomnotho sikhuluma ngokwakha amathuba omsebenzi. So sifuna ukwazi noma sifuna ukubona kuNdunankulu ukuthi uhlelo lakho luthini mayelana namathuba omsebenzi. Asikwazi kahle siqhubeke siphile siqasha abantu ngaphansi kwahulumeni ngama EPWP. Into esidingayo kahle ukuthi kufika amafemu kutshalwe izimali abantu abaqashe ngendlela efanele so sibheke kakhulu lapho. Okunye ke esikubhekile mhlawumbe ke abantu bala esifundazweni bayazi ukuthi inkinga yamanzi inkulu kakhulu. Indawo ezihlukahlukile amanzi awasafiki noma abantu basathola amanzi ngamawaterkan emakhaya abantu basaphuza amanzi nezilwane. Itheku idolobha elikhulu kunazo zonke kuyabonakala futhi lapho ukuthi indawo ezihlukile amanzi awasafike empompini noma zifika ngesikhathi. So sifuna ukwazi ukuthi uhlelo luthini mayelana nodaba lamanzi. Mhlawumbe sengikubeka ke ngithi ibudget eningi ikahulumeni yesifundazwe ibekwe ezimpilweni kanye nokufundi nezomfundo. So siyazi ukuthi sinenkinga ukuthi endaweni ezasemakhaya noma ephethelweni izikolo zakhona ingalasizinde ziyawa noma zidinga ukuqala kwabusha. Amaclass mancane ama-toilet awekho kanjalo. So sifuna ukwazi ukuthi uNdunankulu uzobhalansisa kanjani ibudget lapho masikhuluma ngezimfundo kanye ke nezibhedlela namaklinikhi lapho sithola khona ukuthi ayavalwa noma ugesi awufiki kudinga ama generator zincane ama ambulance izinto ezinjalo. Mhlawumbe sengigoqa lana before imibuzo yesibili lezi zinto lezi engikhuluma ngazo azikwazi ukufezeka uma singalungisa isimo sezimali lana esifundazweni. Njengoba sihleli manje sishodelwa imali engango 4.5 billion wamarandi njengesifundazwe. Lokho ushuthi ke uthinta izinto eziningi. Ama NPO abawasokuthola imali. Ama ECD bathola imali engaphelele. Izikolo abasayithola imali ephelele masikhuluma nge-maintenance budget. So sinenkinga enkulu yokuthi sekuzofika isikhathi lana singakwazi nokukhokhela abasebenzi kahulumeni ngenxa yokuthi isimo sezimali yesifundazwe asihambi kahle. Papazi mhlawumbe ungathi yini isizathu sokuthi ena kungahambi kahle ngakwezemali kwaZulu Natal? Ngiyazi ukuthi inkohlakalo kuyaziwa nje ukuthi ke idla lubi kuhulumeni. Ucabanga ukuthi uNdunankulu angayithinta yini ke indaba yokulwa nenkohlakalo? Kufanele akakwazi ukudlula angayikhulume. Mhlawumbe ngoba akasabuye ngohlele isikhathi esifishane kuzoba nesibindi athathe izinqumo ezolwa ngqo
ngelento yenkohlakalo kodwa siyazi futhi lento ye-cadre deployment iba yinkinga ukupasha ngobungani nokwehlobo ukufaka abantu ezikhundleni lapho bangafundile ukwenza lo umsebenzi kugcina ukusithinta sonke njengezakhamuzi la but asikwazi ukukhuluma ngentuthuko singakhulumi ngenkohlakalo nokulungisa leso simo siloko sikhuluma nge-corruption le Zondo Commission sikhuluma nge-corruption lenkulu kodwa i-corruption emkhandlwini nemkhandlo iyona inkulu nayo futhi kodwa sikhuluma ngayo so nayo futhi undunankulu unamandla ukungenelela kulezi zinto lezi so sizobe silindele ukuthi uthini nobugebengu lo ontshontsha imali ekubekufanele kufike ebantwini nemphakathi Kuke kwaba-ke ney'khukhula lapha esifundazweni Phaphasi sizomuzwa yini-ke undunankulu mhlawumpe ekhuluma ebalula lokhu esho nje mhlawumpe esho azise isifundazwe ukuthi mhlawumpe iziphi iy'nhlelo noma ikuphi asebekwenzile ukuzama ukulekelela kunamabhiliyoni I think sekuba 3 billion okuhlukahlukile manje kunikwe imkhandlo no government ohlukile kodwa leya mali iningi yayo ibuyiseliwe ku national government so besifuna ukubona ukuthi uzothini ngalokho okunye esinenkinga nakho ukuthi kunemali ebekiwe ukuthi makunezikhukhula noma makunama disaster leya mali iyasetshenziswa leya mali iyaphela manje iyaqala ku 500 million mangiphosisa beku 500 million sekwehlile sekusele ku 150 million noma ukwazi ukuzwakala ukuthi inkulu leya mali kodwa masikhuluma ngekhukhula nama disaster ingane leya mali okunye-ke ukuthi imkhandlo njengaseThekwini njengase Alfred Duma Lady Smith eMnambithi siyazi ukuthi kunenkinga enkulu khona and imkhandlo yakhona iyake yathola imali kodwa leya mali ayisetshenzisanga so sifuna ukuzwa ukuthi kundunankulu ukuthi uzongenela kanjani kulesi simo lesi mhlawumbe ngigcina ngalento yezikhukhula nama disaster sine disaster management center lana esifundazweni kodwa uma ubheka abantu abaqashiwe lapha bancane kakhulu uma uya khona disaster management Ayike mbukeli kubonakala ngazuthi ke silahlekene ke lapha yana ke noPhaphasi umsindo nje asakwazi ke ukumuzwa kahle kodwa nje ke besixoxisana naye ke mayilana nalokho abakulindele bona njenge DA ukuthi bakuzwe lapha kundunankulu esifundazwe uNomusa Dube Ncube esifundazwe saKwaZulu Natal ukuthi ke yini bona bayilindele njenge DA Phaphasi angasiphinde sikwamukele mhlawumbe sesiyatholana manje ngiyanizwa sibonge kakhulu Phaphasi iningi labantu njengobuke washo nawe indaba yokungasebenzi kwentsha intsha ihleze emakhaya ayisebenzi engabe mhlawumbe ngokubuka kwakho akhona yini amasu ke aphusile undunankulu angeza nawo ukuze phela kuxazululeke lenkinga ke yokungasebenzi kwabantu So ngicela ukukhuluma ngokungasebenzi kwabantu baphelele ngoba sihlezi sikhuluma ngabantu abasha yebo mina ngumuntu omusha sibalulekile uma sikhuluma ngokwakha amathuba omsebenzi noma ukuletha amathuba empilweni kodwa sinenkinga yokuthi baningi abantu futhi bangaphezulu kwa 35 years abavalelwe emathubeni akhona noma lawa afikayo so masikhuluma ngamathuba omsebenzi singashinga phandle abantu abanga 35 years abangaphezulu kodwa masikhuluma ngentsha abantu abaningi baqede imatric banganawo amakhono aphelela ukusebenza kulomnotho wethu wamanje masikhuluma ngomnotho wamanje sikhuluma ngama robotics sikhuluma ngama computers sikhuluma enye into ibizwa nge-4th industrial revolution so ingane zethu ziqede esikoleni zingakwazi ukungena emnothweni zithola amathuba kwesibili ke kunalento ukuthi abantwana bonke fanele baye ema-tertiary lawa ama-university kahle fanele sivula amanye amathuba in vocational training shuthi ke umsebenzi wezandla ama-electrician ama-plumber abantu abakhaya ngetini umningi umsebenzi lapho sihlezi sibona abantu abangaphandle baphuma kumanye amazwe bathola lamathuba ngoba abantu bakithi abafundile ngalezi zinto so kufanele siqinisekise ukuthi siyavula amathuba lapho abantu bazokwazi ukufunda khona lapho kodwa masikhuluma ngabantu abangaphezulu kwa 35 years singakhohlwa ukuthi abantu abaningi abangaphezulu kwa 35 even nabogogo nomkhulu abasafuna ukusebenza kodwa akutholakala noma bavalele ngaphandle sithola ukuthi amathuba aphuma kuhulumeni noma ama-program aphuma kuhulumeni afokisa kakhulu kubantu abasha
and fanele sibone ukuthi imakhona ama-programs esingawaletha ukuvula amathuba for abantu abanga-35 years ayangaphezulu. Phaphasi mhlawumbe kule ngxoxo yethu nje kukhona mhlawumbe sesikushiye ngaphandle wena noma nina njenge-Democratic Alliance enibona ukuthi kubalulekile ukuthi nje nakanjani undunankulu angakushiyi ngaphandle. Yes, ngicabanga ukuthi okubalulekile mhlawumbe singakhulumanga ngayo ilento yobugebengu, ukubuyisela kumthetho, nokuqinisekisa ukuthi imingcele yethu nalabo abafika abangaphandle balana emthethweni ngomthetho. So sibonile izolo ebusuku ukuthi uminister kunabantu abawu6 ababoshiwe malana necase ka Ekhaya. Siyakujabulela lokho kodwa egcineni singakhohlwa ukuthi everyday lana usuku nosuku mihla ngamalanga la eKZN abantu abawu17 bayabulalwa, abantu abangaphezulu kwa15 baya ratio. Lama case lawa amaningi agcina angatholakala umuntu noma kungaboshwa umuntu. So asikwazi ukukhuluma ngeSOPA, i-state of the province, singakhuluma ngobugebengu. Kubalulekile ukuthi sibone ukuthi undunankulu uzothini mayelana nobugebengu, mayelana nezindakamiso, mayelana ngokubuyisela komthetho emphakathi nemphakathi kanye nokuvikela imingcele nokuqinisekisa ukuthi abantu abalana eSouth Africa bonke balana ngendlela. Hayi ke Phaphasi sibonga kakhulu ngesikhathi sakhe impela amehlo azobethe njo neindlebe zethu zizobe ivulekile ke sesilinde simagange nathi ukuza ukuthi undunankulu esifundazwe KwaZulu-Natal uzokwethula inkulumo athini ebantwini bakulesi yasifundazwe. Sibonga kakhulu nje ngesikhathi sakho namhlanje sikufisela usuku oluhle. Ngiyabonga kakhulu nani futhi. Lewo ke mbukeli bekuyimeya yomasipala umngeni nowuyilungu le-Democratic Alliance uChris Phaphasi. Besixoxa naye ke mbukeli ngenkulumo nje azobeke noma yezobe yethula undunankulu esifundazwe noMsado Bencube namhlanje lapha ya eMgungundlovu KwaZulu-Natal. So siqonje ke 8 kodwa mangabe sibuya ukhona ke uyamke uzosinikeza ke umculo omnandi ungalingeke uphuthelwe. Inde kwafika kwakhona yeza ndingakum Mele ndikucingele ubuyile ndikude Inde ndavaleka amehlo luthando ku Mele ndikunyamezele Koba wena nguwe Hliziyo ayipholi inhlungu ayipheli Ndikuthanda ndedwa ndiyinhlekisa yezihlobo zami Awundicingeli Hliziyo ayipholi inhlungu ayipheli Ndikuthanda ndedwa ndiyinhlekisa yezihlobo zami Awundicingeli 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 Awundikwazi ukucinga engqondweni kulapho ukhoyo Enhlizweni uzinze khona Akho mntu ungayazi indlela enziva ngayo Nhliziyo yami ayiphathanga ngenkathalo Andizenzi ndigcwele imibono Ndinayo nentsondo Itshomi zam azifuni ndithethe ngegama lakho Babona indlela undiphethe ngayo Awundicingeli Awundicingeli
Ndikuthanda nedwa ndinhlekisa yezihlobo zami awundicingeli Nhliziyo ayipholi inhlungu ayipheli Ndikuthanda nedwa ndinhlekisa yezihlobo zami awundicingeli Enkosi mbukeli Ekhaya Jikelele ngokuba usahleli nathi Amalifane Thabang imbongi umbalisi wamabali nombhali wasempuma koloni eMzantsi Afrika ojonge ukuchukumisa imiphefumulo ngeziphumo ezihle ngomsebenzi wakhe bale incwadi ke ezintathu eziquka ethi The Burial of My Past kunye nethi Pills for Broken Souls naye ke kwiqonga lomnxeba ukuze ke sithethe ngencwadi yakhe enesihloko esithi The Burial of My Past. Thabang masikubulise sikwamkele enkqubeni sibambe ngazo zosibini ngexesha lakho. Molweni ma kunjani? Siyaphila Nkosi ninjani na? Noko siyaphila noko yes siyaphila. Hayi masiphile sigawule sifuqwe sikhohlele siginye. Ndiyafuna uqonda Thabang into kubana intoni ethe yakwenza into bawubhale incwadi ethi The Burial of My Past kwaye usenze njani isigqibo kwimiba yobundlobongela obusekezelwe kwisini udlwengulo kunye nemingeni yobudlelwane kufuneka uqale kuyo. Well, kule minyaka edlulileyo siyaqaphela i-gender based violence issues ne-rape issues ziyazisenyuka. So bekunyanzelekile into bangaba sizame in all aspects to raise awareness about izinto ezinje ezenzekayo kubantu bethu. So nami ndaqonda into bangaba manizame ucontribute ngesami isakhono mhlawumbe ngibhale imali elithetha ngenzakazi engunobuhle also known as Elsie. Unobuhle grows up in an abusive family and to the point whereby umalume wakhe athi amonzakalise but into eyamenza abeliqhawe egqibeleni kwistory end up sekebanza ngenxa yoprotector umntanakhe from the same thing yenzeka kuye while she was still young. Kwincwadi yakho Thabang uphonononga umba wokuzalwa inhlungu kunye nokuzalwa ngokutsha. Ndiyafuna uqonda into yobana ukholelwa ukuba lo mbono ungabanceda njani abafundi bale ncwadi baprocesse kwaye boyise amava atraumatic. Well, ngikholelwa ekubeni into bangaba into xa yenzekile cha thina funeka si-accepte xa sithetha ngokwenzeka ke that's bad. Then xa sithetha nge-acceptance that's rebirth. Then ke ngoxa sesithetha ngo-move on that's bearing your past ke ngokuqaleza into bangaba kwenzekile. Now we have to find solutions ekubeni into bangaba senza ntoni ukuze ingaphinde yenzakale le nto yenzekile komnye umntu. Uthatha apha ngestep esibaluleke kakhulu istep sokuba umuntu athi jonga manjonge phambili ngoku ndithi move on. Uhambo lomlinganiso inhloko balixhoba zekamva beliqhawe esingatsho wena Thabang into yokubana lunuka umdla kakhulu. Ndiyafuna uqonda into yobana umbumbe njani lomlinganiso kwaye ngowuphi mhlawumbe umyalezo nethemba lokuba abafundi baya kuthabatha kwibali lakhe. Well umlinganiso wami ophambili ndimbumbe njengomntu onethemba umuntu oseze ngobuso ozweni umuntu oqinileyo umuntu oyewaziqalela into bangabantu ukuba kwenzeka ntoni ebomini bami I'll remain true to myself. Ndimbumbe njengomuntu ozama uveza zonke inhlungu abantu especially abantu besifazana abajongana nazo ebomini to abusive relationships
so ngimbumenze ngalomuntu onjalo inhloso bekuba ngaba ngizama ukuvuselela isazela especially apha kwabantu abangotata into bangaba kwanele ngoku zizi challenges abantu abangomama bahamba kuzo kwaye bendifuna raise awareness because you'll find out that abanye abantu abangotata izinto bazenza ngenxa into bangaba they lack knowledge bafuna ulwazi abalazi lwazi so bendizama ukufundisa kahle apha especially abantu abangotata so bangaba umuntu ongumama akaphatha kanje umuntu ongumama akwenziwa kanje ngenxa into bangaba already yena sekehamba kwinto ezikanje nezikanje Yeah, wemani yazi wena Thabang zininzi nyani okanye mininzi nyani imiceli mngeni esingathi into kubana amanina ajamelene nayo zibaninzi intshukumo ezibakhona ziqhutywa ngamasebe ukulwa nokuphathwa gadalala kwamanina wena lencwadi ithetha ngemixholo esensitive kunye nengathandekiyo siyafuna uqonda wethu Thabang into kubana uqinisekise njani ukuba kukho ibalance ekuthetheni ngale miba nasekunikeni ithemba kwaba bafundayo lencwadi njendaqiniseka into bangaba ngiyazama into bangaba ukuveza i-conflict abantu abazi-understandayo sizame into bangaba ndifake izihlangu zabantu kuba ngibhale le ncwadi nge-experience the-experience endiyaziyo mna into bendibona isenzeka ekuhlaleni into bendizibona zisenzeka kumabonakude into bendizibona zisenzeka apha elizweni so umuntu ofunda le ncwadi uye arelate at some point bangaba okay esi story singamashe nento iyenzekayo elalini singamashe nento eyenzekayo apha elizweni so ndizame kangangoko into bangaba ngizame into bangaba ngenze abantu barelate kule ncwadi kwaye into ebalulekile esifundayo le ncwadi ngoba ngaba nokuba kwenzakala ntoni ebomini the only way to bangaba is to forgive or move on then uzame indlela to bangaba protect omnye umuntu from uba ahambe kule journey yakho kahle sizama ukuthi kwi-mistakes zabanye abantu siyafunda kwi-mistakes zabanye abantu sibona indlela eyaphambili sibona i-solution ukuba ngaba kwenzekala ntoni because if siyaqaphela amajele aya egcwala so ke ngoku siyayibona ingxaki ebangaba amajele eya egcwala so the question remains now ukuthi bangasenza ntoni ke thina ukuze sizame ukupreventa into ezinjalo into ebalulekileyo sisisombululo indlela othe wamveza ngayo wena Thabang umalume kunye notata oselekhulile iqaqambisa ukuxhaphaka kwempatha kwadalala kwi-relationships eziliqela njengokusisho into kubana introngo zigcwele qhu kwaye ke eyona nto efunekayo kukuba sijonge into kubana senza ntoni siyafuna uqonda mhlawumbi into bana lungasebenzisana njani uluntu ukunqanda nokujongana ubundlobongela obunje well okokuqala yonke le nto idependa kwinkokheli zethu kuba into eyenzekayo si-influence zizo iinkokheli zethu uba ngaba mhlawumbi mna ndiyakholela if singa-implementa more njengoba benditshilo into yoba ngaba abantu bethu they lack knowledge baswela ulwazi if mhlawumbi ugovernment anga-implementa more programs ezifundisayo ezingenayo nendlu ezimlandayo umuntu nomuntu esiqwini into bangaba okay ngoku siyafundisa ngoku nansi indlela yokwenza nansi indlela yokuphatha ngiyethemba kakhulu into bangaba ezinye izinto zingasombululeka apha because one of the things ezibangela into bangaba ku-end up sekuxhatshazwa abantu abangamanina it's because of the-alcohol it's because of the drugs so I believe into bangaba kwezi programs especially ezinqanda to prevent such things kumele sifake into bangaba i-results zezinto na i-results simfundise umuntu into bangaba ayiyo lena indlela yokwenza so if uba ngaba singaba ne-programs ezinjalo almost every day nginethemba elikhulu into bangaba mhlawumbi kungaba bhetera Yintoni mhlambe yona take away yomfundi kulwencwadi unethemba lokuba abafundi bayakuzuza ntoni ngokufunda The Burial of My Past kwaye ke ingaba oko bakufundileyo kuzo impacta njani impilo zabo positively
ngiyakholela into bangaba maningi amaxhoba angaba interested ekufundeni lencwadi. One of the things ebalulekile into bangaba ekubancediseni or ekutholeni kwenhliziyo yabo ekumuveni on ekwenzeni make into bangaba right emphefumulweni and nethemba lento bangaba bazobona into bangaba emveni kwenzeke into enhle kumi intoni mhlawumbi step forward endingazibela kulo intoni mhlawumbi endingayenza mhlawumbi intoni engandincedisa ukuze ngibe right because kula ncwadi including into ezifana ne-social worker, into ezifana ne-therapy, into eziluncedo kubantu abangamaxhoba ye-rape ne-gender-based violence nokuxhatshazwa, so into ezinjalo. Masibambe ngazibini ngexesha lakho, siyathemba into yokubana uzoba nosuku olumnandi kakhulu. Enkosi. Lo mbukeli besitha naye nguye uMalifane Thabang, umbhali wencwadi ethi The Burial of My Past. Sinabisela banzi ngokuqulathwe kule ncwadi. Masiqhubeke sibhatala amatyala, qiniseka ugungqe sabukele ekhaya jikelele. Siphinde ke sikamkele mbukele lapha ekhaya jikelele. Namhlanje undunankulu wesifundazwe uNomsadube Ncube uzobe ke ethula inkulumo azobe ibhekise esifundazweni kwaZulu-Natal. Isishayamithetho sesifundazwe eMgungundlovu namhlanje. I-SABC ke ijube intatheli uSimphiwe Makhanya. Simphiwe, asekubingelele sikamkele ke ohlelweni. Ngibingelele kwena nokuxolo kanjalo nomulaleli wendaba lesikhathi. Sibonge kakhulu ke Simphiwe. Sicela nje ukuthi uchazele umbukeli ekhaya ukuthi sinjani isimo lapho khona. Ukhuluma nami nje noxolo seqalile ukufika esingathi ke ama dignitaries icukuthwane ezithameleke yona ke inkulumo yakhe undunankulu noMsadube Ncube namhlanje nekulindeleke ukuthi iqale libumbene ihora leshumi. Izolo ke noxolo njengoba kujwayelekile isilo uMisuzulu kwaZwelithini uyena ovule ngokusemthethweni lendlu yesishayamithetho kwaZulu-Natal nalapho khona ekhumbuze esingathi ke amaqembu ezombusazwe ngeqhaza lawo eqinisekiseni ukuthi ke kuba nozinzo kulesifundazwe. Ubalulile ke udaba lokubulawa kwamakhansela kanjalo nokubulawa kodaba ke wamakhosi lapha esifundazweni. Wathi ke njengoba ke kubhekwe nje ukhethweni kulonyaka amaqembu ezombusazwe kumele aqinisekise ukuthi ke kuba nozinzo nokuthula lapha esifundazweni. Kepha ke njengoba sokushilo ukuthi namhlanje undunankulu wesifundazwe lo Nomsadube Ncube kulindeleke ukuthi ke ethuleke inkulumo yakhe administration njengoba phela ke kuyiwa ukhethweni ngomhla ka-29 ke kuMeyi. Le nkulumo yakhe ke noxolo ngaphandle nje kokunanaza singakubeka siqinisekise ukuthi izogcila kakhulu ikuphi akwazile ukukwenza kule current administration ezophuma emva kwalo ukhetho ngoba phela kuyiwa ukhethweni. Uzozama ke futhi nokuncenga izakhamuzi zakwaZulu-Natal ukuthi baqhubeke nokuthemba ke esingathi uhulumeni oholwa ANC. Kepha ke uzokusho lokho nje ziseningi inkinga ezibhekene nemiphakathi eyahlukahlukene lapha esifundazweni kwaZulu-Natal. Kunodaba lokungabi khona kwamanzi, kunodaba lokungabi khona kuba khona nodaba ke esingathi ke ulobelelesi ekuyilona ke elimqoka futhi ke kakhulu lapha esifundazweni kwaZulu-Natal. Undunankulu ke kulindeleke ukuthi abeke etafuleni amasu ukuthi ke uhulumeni iziphi inyathelo azozenza ukuzama ukuxazulula lezo inkinga ekhongethe esifundazwe sakwaZulu-Natal. Aphinde ke futhi acacise kabanzi ngodaba lokwesweleka kwamathuba omsebenzi. Simphiwe, kulindeleke ukuthi iqale ngobani isikhathi ke lenkulumo kandunankulu? Ngebumbene nje ihora leshumi namhlanje kulindeleke ukuthi undunankulu aqale ayithule ke inkulumo ayibhekise esizweni nokusothi ngemva kwayo sibe nethuba ke lokuthi sixoxisane namaqembu aphikisayo akhona la esishayamithetho sizwe ke uvo lwawo malungana ke nayo inkulumo ezobe ethulwe uyena undunankulu. Simphiwe, ngeke ngezwe lapha ubalula izicukuthwane useziyaqala ziyafika mhlawumbe nje bungasibalela nje ababili abathathu osuku ababona befika noma abalindelekile. Osempeleni osakubonile njengamanje amalungu nje esishayamithetho amaqembu ezombusazwe kanjalo ke nezisebenzi zaso esishayamithetho njengoba ke sizoqala ke ngehora leshumi namhlanje kulindeleke ukuthi uma ngabe nje libumbane ehora lesishagalolunye sibe sesiqala ke sesiwabona amahawo esishayamithetho ngena la endlini
Sibonga kakhulu ke Makhanya ngokuthi nje ke usazi ngosekwenzeka njengamanje sizolokhu siqhubeka nje ke makhamba usuku khona lapha ezinhlelweni ze-SABC sibuza sinikeza ithuba lokuthi nisichazele ngosekwenzeka nokwenzekile ngaso sikhathi. Sibonga kakhulu benosuku oluhleke Simphiwe. Mbukelikelo bekuSimphiwe Makhanya ke oyintatheli indaba zela SABC ozinze sethungeni besixoxisana naye mayelana nenkulumo kaNdunankulu azoyethulelela isizwe lapha esifundazweni eKwaZulu Natal. Siyayiqola siyayiqonqotha negqiyazana lasemqanduli uyamke unqangile umile nengoma yakhe mbukeli ethi umzuzu kodwa ke ndifuna nami nje umzuzu wokuthi umuntu abe nosuku olufana nenhliziyo nomoya wakhe. Ntombi yasemqanduli imqanduli imile ifuna ukuva ubagqiyazana uthini sinithanda ngothando lukaLove yamkela maziqume. Sizela kini uphetwe ubukola kebanja balisa ngendlela wena wacule ngayo unqozi oba ndizawuthi namhlanje ndandingathathekanga ayingabandaqo indlela wawuncokola ngayo sithi ndiyakufuna wena untyola ibingumzuzu nje ongephi ibilixesha kanye ndithi ndazama kwezothando ufike ingqondo engatyhelekanga kwizivubeko zayizolo ibingumzuzu nje ongephi ibilixesha kanye ndithi ndazama kwezothando ufike ingqondo engatyhelekanga kwizivubeko zayizolo ndiphinde xhaliswe qokaza yenjenayo ayizukukuchaphazelana ndikhe ndibe yingxaki ngamanye amaxesha kodwa ndiyakwazi uzixoxa ndifuna ukukuqinisekisa nhliziyo yakho isezandleni ezilungileyo ndikhe ndibe yingxaki kodwa ndiyakwazi ukuzixoxa ibingumzuzu nje ongephi ibilixesha kanye ndithi ndazama kwezothando ufike ingqondo engatyhelekanga kwizivubeko zayizolo ibingumzuzu nje ongephi ibilixesha kanye ndithi ndazama kwezothando ufike ingqondo engatyhelekanga kwizivubeko zayizolo